Mayam Kurumjeri, Impact TV ne paring na sendok cheriba Khangminashi Manipur gi thor masibu mijing tabiriba mayam punamakpu hanma makda kanal sambanduramna taram nok cheri ngasisu miyam gi damakta yamna promising oiba scholar makha ekhoina puduna lakcheri mahag hozik the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda da 2021 dagi clothing and textile gi koi department da koi PhD to biribi adugumbi satri makhakni haizaba tare mahakna koi gi Manipur da mukatong na driba mongda ki home gi mana dagi akoina fibers sing lang sungduna haiba tare Manipur gi koi gi fisalon sa gi lamsida mayol anau mayol amakak purukna ba kanna honoribi adugumbi scholar makhakni tinda batawduna scholar si miyam da saktak chige. Ladies and gentlemen, please welcome Hangjamd Roshini. Thank you so much. It's such an honor to be in this program. Aduga Impact TV gi Khangminashi aiba program sigum yeng tabiriba punamapu Hangjamd Roshini nei koknon na khuramjeri. Roshni do koi wari watai je haudo poine ko koi ne Roshni dagi han ba khangjaning si Roshni si lam kadai dagi no dagi ima ba gi ming ne kai ming kawi dagi Roshni gi ichili naw na kaya no haibado adasu khangjage Egi lamna awang sikmai mai likai babagi mingna Thangjam Rajen Singh mamagi na khairakpam Bashanti Devi chinnaw mari ni aina ahum subini egi mathakta ichi ani lai dagi egi khada ipo amaga educational backgrounds egi schooling je Manipur Public School ko rengai de tawjari and BSc na Government Home Science College Punjab University aduga egi degree na BSc Apparel and Textile Design under Home Science in 2018 aduga egi MSc Clothing and Textile University na hozik same Lairiba same University the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda Aduga, currently I'm pursuing a PhD in clothing and textile as a junior research fellow. Aduga, I get his BSc, MSc ki so I to paro jare. Plus I CG PhD ki thesis ki topic na exploration of pineapple leaf fiber for enhancing handwoven traditional textiles of Manipur. Koni am nungai jare se koi gi Roshni gi keno se thesis ki keno topics ne ba ko habadi koina Manipur my literal meaning hado ko matam da koi gi pineapple de gi koina fiber extract tok thokpa amasung textile puthok podoi ne ba natra ado sigi topics se choose to bo se si kai maram gi choose to bi Roshni ahanbada keno aina habadi khoi gi Manipur gi aina ko ai kaino madi dum tongning ba phawdo ana ai dum haire ba ko sam na common people highly person na moina adum lotion gi ba pam de ko kaina khan ba kadol doi no di khang da ba and as a textile student na moina ai gi background se textile ora panina sai gi ai gi PhD su do mai BSc matam da gi ai tau gain khanjare ba dum lecture dun ai CG sida adum mai mention doi na ai kai kanable lai ba ai having you kan da ai MSc sida gi kitang clear oi ba howe ba ai di textile sida khoi Manipur da ka kari application PB have the ai gi kaino se ai gi kai hani effort se kari hobe ai input kari hobe ai habdo adudo aina khanba kan dang sai gi pineapple se khoi marang kaina phangbanina ai climate se chana banina adugi khoi gi production se even khoi import export phau tawidana admain tawbanina ai do kitang sigi area sigi lam sida kind of research tawraga smaina mayam da sigi product se development se tawraga Kahana ba pige habadi khale habadi harvesting matung da khoi mana se manga leibanina farmer gi su doubling the income warani plus weaver the so khoi kana ba pi ni ba di moi da weaving gi wina smina raw materials se provide tawraga di aduga khoi seasonary ba khoi gi consumer akhoi mayam da su habadi khoi gi Manipur gi wina su khitang haidi pride oi bado moi si indigenous yarn moi na thamaga di adu smina tawraga ai khanjar ki be hoi adu Roshni yamna su faze wa kolon se ko do makhata na khoi Khangjaning Mr. Roshni akoi gi plant fiber se tongan ba plant fiber me am khak Manipur da sajik shungnare mingwina pallaba da koi bamboo akoi gi banana da gi sungba plant fiber me am slere ka da gi akoi am interesting oi ba mong da akoi gi thamban gi keno sama khok da gi sungba plant fiber me am khak slere ka si me am sente bi da koi Roshni na akoi pineapple oina choose to give se what's so unique about pineapple magi uniqueness se
samna haraga di khoi appearance is dum phajai ko di dum lang sung bai haraga magi kaino du gi khaktang na taba hai product sab du khaktang na taba magi su tonga ba phajaba makhalam lai bani na khoi banana gi su magi du kana ba khara di dum hai di magi tongan ba hen ba mum di dum lai bani ba khoi gi end uses ki matung ina si mana he na pa phare hai ba du dia de ba adu raga su pineapple su khoi gi fi sab gi da di ma se dum appearance silk similar oi bani na circular stress oi ba soft oi ba si sing sina dum adagi saigi colors naturally white oi bani na he dye se apply to bukan da su dyeing da so dum kan hai di absorbency se dum wang ga khoi color dum phajaba do mana kitang brown changa ga di color se white na lotion ga dum bleaching gumba hai di chemical khara treatment darkar oi ne ba ado magi uniqueness se ma lai ra na aduga khoi gi raw material se yeng bukan da khoi gi leiba country si da every state khuding wakta phang bana te ba aduna khoi gi north east da kitang marang kai na phange adu khoi manipur so amane ba marak sida ada saigi marang kaina leibanina akhoi gi oijaba kitang haibadi fibers akhoi gi oina puthok charaga adum hayeng phigoi fi sa phaw sisinaraga di akhoi gi oijaba amadi dum oigane na ai smaina khanjabane degi banana haraga di dum magi su dum taw si tawbase dum kanai ba ko thamali so adu sum atopa state su dum phangmanina haibadi banana di magi season leite adum phang ada akhoi manipur gi di kitang haidi mi je ki hom khangdaba leba ki hom se haidu dang charaga pambi khangdaba aduna adugi sigi akhoi di marang kaina leibina si se sisinaraga di akhoi gi oijaba do hai khaktang na taba haidi hai zu mapan da export tawda khotana tawri se smaina kitang fiber gi dasu tawbe na khanba hoi ado yamna sunu ngai ko abdi possibility me am khak su uba de gi roshni gi fazabo khalon me am su ta jagre hai tare ko the makha tare ko se khoine khangjaning bu se magi process of extraction si di karam haina tawi extraction say it can be done by hand aduga machines kind of extraction so ada kitang kind of effective or productive or mong da tawge haraga di machines seasonable ba haide laitaba na tabanet natte dana laibanina mado adum kana gum amana afford haidi investment se pibiraga affordable oiba kana ngamgadaba range amagi haidi organization natraga khoigi entrepreneur amana tawraga di aduni hena kana ganen khale khutna yadabadi na taba yaba lu matam changbani na magi time consuming se season hola kanda saigi pisa ba phaw du matam du changgadabani na machine na extraction di machine na yabani na technology da sida apply tawbiraga saba khopana henlungi da mai tawraga kitang thuna tawsan ba yabado lu yani extraction da my processing the washing and drying so khar delay do season se do no chu season da haidi harvesting ju aibina sing marang kai bin du ge awab delay lei do man dil aduga murak sa khoine am curiosity am khang build to jar khai dare ko koi sine mit mang da su ure khoi gi sigi fiber se hai dar roshni sigi sine khutna sungbu du ne hai dane sina machine extracted machine na sungbu ne sina hand extracted ne bako sigisna mai khena basi kai no sigi kan no khena base saigi matam changde na aduga plus si kitang khutna to buje ka saigi mai composite se je khara washing je khara yam to budar ka oiba composition na paga leiba khutna to bani na khet pa do wat pani na adu sina machine na to busina kitang hen adu whiteness su kitang hen gani khale compare ani sigi kan no ngau bugi chance machine to bus ne hen ngau bu doi ne duga sigi sina machine gi ne do khara raw form de oiba dum chamba khotpa adu wat pa hoi ado roshni sigi se akhoi gi sungadori ba mana se hai tare ko fresh de gi na sungdore antraga akhoi na dried oiba se si de gi so ma sungbugi possibility ga dry oiba si di kem be ko aduna magi hadi mahilo khra matung di khulakta di kangdabni na adum sigi kaino se fresh oiba se season bi ba within a week ta da dum laukhaluraga procure tawraga extraction se dum thajalaga tawbudo adune hena have at least week amam bhawbudi thamba yari ba after harvesting natra adi am kuiba matam ne ba mana do maton kangjalak waganda haidi moi farm dagi ko adu maton do kangamaga di extraction taw kana maton gi saruk tu di dum yaude ba adu tang lang no ten na phanggoda na tang fresh oil lobi ba adu dum manga ga dum tar dum le khoi sum khai di collection gi chat pado adu ai ngarang sum chat pado ure ba adu manghalaga haibadi haido marang kai adu da di yadrabani na lobado hapalaga su dum market ta thabe abada ba mol da ne hai ba adu na dum hundok dum lobada dum phajana dum mana do sang ba phajaba dum phang
ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯂꯪꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯂꯪꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯖꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯂꯤꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯋꯥꯕꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ PhD join ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ 2021 ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯖꯟꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯗꯣ ꯄꯤꯈꯠꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯗꯣ ꯀꯤꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜꯁꯦ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯩꯖ ꯁꯤꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯎꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪꯁꯤ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯂꯤꯛꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯁꯦ ꯄꯤꯀꯣ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯪꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯅꯣꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯗꯤ ꯎꯕꯗ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯟꯕꯅ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀോ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯈꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯟꯗꯦꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯨꯝꯃꯦꯠꯅꯤꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯇꯤ ꯅꯝꯕꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯅꯀꯣꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩ ꯅꯪ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯔꯣ you deserve more than this ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯅꯪ PhD ꯇꯧꯕ ꯑꯁ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯎꯕꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯅꯪ ꯃꯥꯁꯨ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯇꯣꯛꯑꯣꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯁꯤꯜꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯨꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤꯅ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ HOD ꯒꯥꯏꯗꯁꯦ HODꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯄꯤꯕꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯦꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯪ ꯁꯨꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯔ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ CSIRꯒꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯔ ꯕꯤꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯈꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯅꯪ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯟꯗꯣ ꯁꯥꯖꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯣ ꯎꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯅ ꯇꯣꯛꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯎꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯦꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯕꯗꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅꯗꯤ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯕ ꯇꯧ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯪꯗꯒꯤꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯑꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯆꯍꯤ 1.5 ꯆꯪꯉꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯅꯥꯏꯠꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩ
aina kaino se fibers mapandagi habi atopa state ki dagi procure ga tawba khungba yengba kandasu phi chaba ya daba mong de yorakpa ni sungna nataba su tharak yaw hreba ko saga mang yaw hreba ai habi chelura kanda chelura ga pesa si doga sungna nataba ma tharak yaw pineapple so nataba akhoi dum yengda khange ba moina hajar adu main tawba adu leite si oiroi habi adu khara asengba tharak pudusu si kamai phi cha doino khanbado adu si yaw ba ko adu ai isana tawjara khoi manipur gi sida phasana extraction je tawge na su khanbani na project se smai thiraga project ti dum phang hauji phaw phangdre ba ko funding je lairaga di machinery ka khoi equipment sing je lairagadi kitang investment je piragadi line tawba yai dana kitang mawong ta haibidi kitang production je marang kaina adu main tawraga ai se CSIR gi sida mayamna sida chalo kholo na hairaga sir tu tanaraga uzaki bane extraction yam nungai je ta zo matam da haibidi sigi awan nungai sina so haibidar awawa mayan sen thengna kudna sigi stage si bawi yor ine ba ko yam nungai je makhata na khangjaning ba se khoi hajik minmang gadi ure ar sigi pineapple gi fiber sigi magi utility se karam karam ba farm da di utility se saigi product it depends on product hai de khoina sagdori ba develop tagdori ba product se sida kana gumba khara ai carpet sajage ar se ai ko the carpet to sabagi de khoigi weaving daw ba budi non woven lom da application je pi ba technique to saigi khoigi punching ga leidana needle punching ga tawdana the season akhibi ai adubu ai gi oina sai prefer tawbudi saigi fibers se sang na passing je sang na thorok pani na sai hand weaving gi je sida pishan ba habdi khoigi handloom industry se dum phajana leibani na pisabi na sum yeng da khangani ba acd khoigi leiba traditional gi khoigi fi je saragani ado ai saage na sum khale ai dum success oi gane na khalle ba ko sarga di magi kasai gi muga man bagi appearance ama similar sina so dum khoi gi muga phi kai lei se adum ya ne na khal sigi se adum utility se da khara depend de oire ai kada kari ai na puthok ba product se kari no hai ba do adum carpet kum ba so dum puthok pa ya ba ko adu non woven or woven ani sigi khara choose tawra sai category se smai to utility di dum yeng ba hoi my papa so you hai jage ko impact bi ma kedi ado makhata na khangjaning ba je roshni khoi gi pineapple fiber se siga khoi gi top natural or plant fiber me am lei na kino gi banana gi lei degi lotus gi lei na sigi and me am si cannabis di kari hoigini cannabis se adum plant ngakta ni na adum di manani ado sai gi kainoga banana ga yenga pakanda ai khoi gi dum department de su dum lotus ki banana gi dum taw ko research adu yeng bakanda ai isana su ai hoi ai experiment se taw ga yam kana manung gi oiba se compare budi taw draga su tang properties se yeng bakanda kanba haidi banana da gi kanba hele ko aduga lang ba shu kan ba fine with se hele adagi moi even moi project tawba banana gi tawba mi sing da moina lang taring da in si se ai gi fiber ne sia ga ring bi khot hai ba kan moina acd ai point to istagi nang is ne hena pha ba hele khariam bu tho tawbi ge na ba hai ba oh habdi moi lang samna ba se si gi spinning gi kano se moi dum tawbi ge na hai ba khoi an da dum kan facility le ba ko aduga adukan da ai extraction do yada ba do ai hai ba ai kitang aina khutna tawja khutna tawring ai gi do tawbani na yam sang haidi yamna lang je semage haba yadabdo adai lotus ki ju magi tongan ba dum magun amadi dum leijari ne ba sine hena phai sine hena phate habdi magi season abdu gi haidi sadori product ti makha pole ba aduna lotus ki na yam light oe ko fiber se aduga magna maphon oina khoi gi la singi da bi cotton gi do adu lak pani na tasan ba kitang process se tongale kasai di magi kaino fiber dagi na horaga kasai product sabase weaving budi lang sar kan da budi weaving taw da manara kan yedo shi lang do lak pagi se kitang khene duna mai gi amamam de dum lai ne ba sina hen da ni dum lai ni duga khoi gi jute natraga khoi gi sisal ga lai sing set kana na thori saning se thori sab se thambal gi fiber du na thori sa ga har ga di kam ta na pamu dro thori sa do de har har kan na ne si pineapple fiber gi sai thori sa gi di haining de ba aduna jute ki ju thori sa ba da di jute ne helak toy ne ba kan ba se helak ne ba ne sisal ga lai se moina pangal hele ba ko tang chaw ba adu thori sa ba di adom sakhine aduna kitang application gi oi ba mo no siang pa this my hygiene hoi ado roshni makhata na khangjaning ba se sigi khoi gi pineapple gi fiber se so how sustainable this fiber sustainably adum eco friendly ore
plus ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ weavingꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ sustain ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ culture and tradition of weaving in a while ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ weaversꯁꯤꯁꯨ sustain ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ weavingꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ textileꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ hand weavingꯁꯦ ꯁꯤ sustain ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ weaversꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯟꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ sustain ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ plus ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ incomeꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ farmerꯒꯤ doubling ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯂꯣꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯗꯣ ꯃꯥꯡꯉꯒꯁꯨ second option ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ sustain ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ life based ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ eco friendly ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ traditional knowledge ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤ weavingꯁꯤꯗ apply ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ hand weavingꯒꯤꯁꯤda ꯑꯗꯒꯤ farmerꯒꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ incomeꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ source ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯋꯤꯚꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯂꯪꯗꯒꯤꯅ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯂꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯗꯥꯏꯌꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤஷꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯔ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯣꯁꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝꯁꯨ ꯌꯦꯡꯖꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯌꯤꯡ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯗꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯆꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯤ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯪꯉꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛ ꯗꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯂꯔ ꯐꯥꯁꯅꯦꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯇꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯒꯦꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯣꯁꯅꯤꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯁꯔꯆꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯕꯣꯠ ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯥꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯠ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯤꯡ upon the market and depending upon the customer ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯃꯆꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯗ ꯃꯆꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯆꯨꯗꯣ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛꯁꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯦꯛ ꯃꯉꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅꯁꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯗꯤ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯒꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜꯒꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯣꯔ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯨ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯋꯤꯕꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯒꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯄꯨꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯔꯣ ꯃꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤꯚꯔꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯐꯥꯔꯝꯗꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣ ꯃꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯄꯤꯍꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯤꯍꯣꯝꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯤꯚꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡꯗꯤ ꯄꯥꯡꯒꯅꯦꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯪꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯋꯤꯚꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄꯦꯇꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯟꯒꯤꯗꯗꯤ ꯆꯞꯈꯥꯏꯔꯒ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜꯁꯨ ꯕꯅꯥꯅꯥꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯂꯪꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯛ ꯃꯥꯡꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ 100%ꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ 100% ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯦꯅ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ
input laigane thase plus magi property ama oriba khoini self tawna lustrous oiba langba amadi kedoge have matam da mana yamna paba amasung yamna kuppus na or kanda khogi traditional Manipuri textiles e siga su yamna tushana ga dori neba hybridis na natra yamna ngaize khogi sigi pots na textile oina sar ko matam da su kamai taw godab no have da ko du yengning bas yana poi athu matam da saba ngam boi bi haijige ai adum preparation se adum lojare have di yan adum mathang mathang tawna ba plan do adum lojare na haijage hai adu makhata na khoina roshni gi khangjaning base khogi Manipur da di roshni kamai tawge da khogi fast fashion ne hoje kanse natra have the fashion keeps on changing natra ona ka doge have matam da roshni gi mode oina haiba tare ko khoi customer behavior se sigi textile on thok matam da customer sing ne kamai na behave torokani moine accept torokadra haiba do haiba di khogi Manipur da di silk hairaga di magi on kaino level am khak lai jagret na ko muga gi haina loina level am khak lai jagret na sigi stereotype se thugare ka doini haiba tare ko plant fibers na ado roshni gi moto ina di kamaina reactor kani na khali consumer gi responsibility se ham chawe have the sigi textile industry or every product khodi ma ki magi makhapona sar ka doine ba adu da gi textile gi oina yenga poganda ni se adum smaina anong bulanga butho haba kanda adum interested dum utleb appreciate dum leyeb ko appreciation se dum pi aduga ngasai gi sizina bagi matang se la bogan da akhoi gi fast fashion je si yam leibani na pi je mandringai da loi gi ba habedi man ba phau set ka da bane ba ko magi life se sangan ga da bane ba amutang luhongba da amutang iluba phido mathang gi da inba ya da bagi mong da leina re ba adu kan me am tung re se category je ya mani na consumer gi se sa pai mi na phi pha ba tang bu ilap ganda adum langam jada ba laiba ngam da mi so dum ininga kani adu ininga abani na magi sort so thira pa da hong ba thira kani ma palam dai pisalak ba khoirani smile thing ye kholen taw se si gi so factor me am oi ri ne ba moi smile na fast fashion jina sai makhan ininga ko do ta singo gi di kitang smile haidi textile khoi lai ri ba season da ba ya da ba ma pan gi su dum ko pusala ko season na biraga khoi handloom je nusi ba phau bi ba nusi ra kitang kanjap tong ning ba phau ba adu re ga di tangsu sanu mi si labor chang ba gi tangi ne adu re ga di moi lo kitang haidi lai ra ga di yokhat pa mi thabak pi ba oi ri ne ha ba gi am su oi doi ne ba ko haidi labor chang ba hai se mi thabak pi ri ne ba aduga ama machine na saba isi di mi jo yaudravani na pesa da hongai ne ba adu kaina kitang sunu si ba phau ba na traga di season kuding ma ki fi je motif se change tawra ga ga di chatna dress taw ba syam tawe mapal lang bisai dum compare tawra kitang yeng pa na moi gi di dum mamang sahi adugi mamang sahi manga taw ki chatna dre ha hai de ba ha na gi phi ne di har ga su si chatna dra ba ne si kupa ba ne si na chawra ba ne do taw de ba kaya ando khoi gi na adugumba yam change oi ba season kuding wa ki design ma ma dum buthok pa adu si su phawdi phai handloom de apply to se haidi sum si yokhat pa ma gi de ori ne ba adu si kitang conservation ju taw bi ba ha ne gi lai bi sing se adu ga ding sai gi weaver sing su mut loi sai mo ju sendal lambi do mutsala aga di atopa thira ka doi ne ba ando smaina fast fashion gi tang adegi sai gi si gi fiber se acceptability di du sai gi dum lai gane na ai thajai ko dum interest dum ule ba mi na ai chami ge na traga na ai lang se pu gan asi bu ko mai bu thoi no hospital de ko su khal logi ka ha ba ya o do ko no acceptability moi gi si dum lai gane na dum thajai do ga consumer preference si su ai dum yeng ge na di khal ha ba moi na pa mi se kai no ha ba do si ai gi research ki part moi na smai na do dum thajai am de research na loram dai de roshni gi su market study am to bo ma da ka ori ban tra marketability se lai traga di research to ra ga ai thesis se loraga ai kaino da department da submit tor ma lak pui dikana deba haidi pam da bra khoi Manipur gi mina yaning ga yaning oi dra ha ba ma su le ba adu yaning ga ni ha bi thazab de le haidi kitang initial stage da ba moi gi kaino se moi na apam ba dum utpani na yaning bu da asi kamai bu thoi no sti di phazai muga mali na muga dong tawai har ma su yawe ba ko aduna adugi di adum leigane na khale mayam gi apam du de hoi aduga mass production gi matang sala ko matam da mass production gi possibilities se labor roshni aduga khoi gi kengma mass production se labor tar ga de khoi gi relevant authorities hai tar concern authorities sing se de khoi kari mating ga di moina kari initiative logi rak patar ga di sigi mass production gi mathau kaino se thabak se mai pa kane na khanbi mass production gi si gi se
I need people involvement and funding for the investment of machinery and equipments. Habidi ai thantana oiba yaba thabak na tabanina haidi organization kana gumna machine gi mating pangbiba khotla ga extraction process se kitang laira gadi masai gi handloom gi da puge khali banina fi je sa ge khali adu da matam chang banina kadai da matam kak thaba yai habidi ka ni machine gum seasonary thuidana adu pura mechanized oiba mong da natraga so haidi extraction de da sina thu banina langje phat phanga gadi somda lang provide tawda weaver stock thu bada banina adugumba so ai da funding yaudragadi yaroiba adigi funding khakta natana mayamgi kaino se corporation je amaga pinaba haidi entrepreneur amaga su adigi research institute amana haidi research taw je kaino khangna research to na ACR have kan entrepreneur natragana NGO gumba amada provide tawbiba adu amaga khusam na ba thok tai ba gap se close tawbiba and smaina hajani hoi kam nung ai che ado roshni gi si bawdi hojik initial stage si bawdi la ko future plans e kai kai di le future plans se ai adum sida yarn making gi dum tawrani na aduga fabric will be made on handloom only ai handloom da dum tawge na khalle plus ai sida success habidi ai na sai consumer acceptability do adu do lairaga di ai makhata na dum research tawge hamis khalle adu yaraga di post doctoral program gum su dum yenge na khalle sida kai gum fiber sida success oiraga di adu ai oigani habigi thazabadi lai adu ni amagi kitang habidi cooperation pinaba amaga pau phauna ba madi darkar oyeba ko kitang investment di pidaba yada hoi mai bak bu soi view hai tare interest level mi myam mus tholak da ma le roshni ko an mai se pak ne khale ke you know have the Manipur se khoi gi ki home hire kan da raw materials am easily available or abnina hojik le ram dri se khoi gi technology or idea du ne hojik le ram dri se but technology idea roshni gumba sugum ba yam young or ba yam enthusiastic or ba scholar me am SC possibility se le had na khoi mi mang ga bok tham ba ne ba natra raw material industry ma da khwai gi dakar or se khoi raw material ne haijige raw materials is easily available to banina rosni hoi gi knowledge rosni gi idea mayam se kana tor kan da koi loina mak punna chokhat mina ka doine ba rosni ne ngasi thangsin mi ro khongthang je society sigi oine di yamna kana bor ka doine oi se ori bani hojik natra yamna sunu ngai de sigi da mak ta so koi impact tv gi mai kai de game thaga chari rosni hoi ado koi ki sigi rosni na hojik haibi gi matam da koina keno da handloom and handicraft da thada gi bagi matang amak hai gi bodo haibani handloom da thada ga ne na hai gi bodo sigi matang je aina muk sum hangningi ni rosni magi strength sidi kamaina taw gani rosni haibadi ai koina sum je kitang pai da na ko haibadi magi self care appearance oiba magi strength sidi kamaina taw gani like seen fully 100% noina textile ma pulap saba ya ga kamaina taw gani strength se adum mapangal le ne su dum mayam su dum haibire khoi spinning gi mi tana bakan e nang is mapangal le ne mayung da ka be ani have the work the season ba ya ni si ne yamna kaino se khoi sigi kai hani drawback ama hairaga di plan ki se sigi mayung se ka da kan mapangan je kitang wat pagi ka ba ya da ba ado hauji phauge oina di ma fan gi se han yenge na khale ado mi su mayung se ya ba ya inang se kalle hai bani na ko sigi si ai try tawge experiment amoina dum try tawge na di khale adu 100% khoi gi dum fiber lang tan ba yarn making dum tawdi ya ne na khale blended tawda bi da dum 100% di ya ne have the aina su had hojim khalai ni ko mayung karak pe matang je is the have the silk ka se appearance chamana bani na ko have the silk siga khogi sigi keno gi pineapple fiber siga punna punchen nar kanda sa gi fish na so hai tare ko have the anno gu masak ama so tholak da ba su mal hai tare hai di silk set mayam su pami ko aduga fasu fazai sarak da tang blended oina dum mong je la aga di masu dum muga dum man menina manungi obe properties tu budi mana draga su amana proteinic fiber ne ama insect ge lok thok ne amana plant ni adu isma pan de gi pakan de appearance similar oi banina adum blended to boda ka su kai de na khale have de amoda incorporate to doini na adi silk de si hapchalaga di ma gi su tang maman do haidi tang na leiba ngam na tang kanar pagi ya haidi drop down to so the success oi ga dik tang mass production layer ga di yam tang ba kind of fiber di oi da hande ba ngam ne ba di manas marang kai bi na de gi manas di man layer ga di mi su thani nga ka ni da na hai je ya ga su manas yon thokra loi ha ba khanam la ka ni ba farmer da so aduna adugi di silk blend ta ga di phajaga ne na khale sigi matang je roshni ene sum azig roshni ne wari libi matam se ene sum khanjar ini ko farmer gi involvement se sigi is an important way ba natra have the ene sum
sum ujarakpada khoi Manipur da ki home thana riba mayam se khoi chingmai da thabani chingda thabani tamdari ki home thana de natra ana khoi na hozik current yamna hot oiba situation da amakak leiri ba hai tare ko khoi gi kaino se chingda khoi gi pineapple thaba gi pineapple thada bi da hai tare khoi gi poppy mayam thara kanda khoi gi tongan tongan ba drugs mayam khak sung ba gi adugum ba chawra ba problem khak leibe se kai masigi possibility se leitari farmer da su bot kaino ne double benefit ne hai tare magi fruit to su phangani at the same time khoi gi kaino su magi leaves mayam se fiber gi da makta khoi da loina mak yon thok pa yani sina su ano way am change oiba kaino situation am khak porak da badi male rosni ngai singthan bi reis ne ko hoi ai thajaba su lei oishu oishno haizage rosni adu rosni khoi wari shaning budi yam me hai tare adu khoi gi impact tv Khangminashi Manipur sina akakna matam oibani na rosni ga kui na pukmen pawmin dogi matam se fangoi dore adu rosni program sen lotion ringai sida khoi gi sigi program si yengbiro matung da yamna curious oiram gani khale khoi keno me am se viewers me am se ko amasung try tawniyam gani sigi matang da tamningam gani khangningam gani ko khangning ba adagi try tawning ba khoi gi viewers mayam sina kaigum rosni sida reach out torge haitar de kari gi through the reach out tawya gan ai leifam haizare adagi ai department agi university do adum contact tawda ai adum ngam gani na khale ai reach out tawda ai gonda duga adum haibdi leifam su adum sigi Manipur gi ne na adum haibdi social media social platforms adum chawna adum contact tawna di mateng pangani na khale adu aduga mayamna reach out talk matam rosina sudum ready we bigadra yeah I'm ready to work with everyone hadi sigi fibers di ai thandana hona banga moin ai na han swaiza kre aduna adum akhoi myam tawra hotna minasi daga hadi wa dana nungai bi leitamnina hoji wa minara ka su amtang extraction dagi horaga product development ba flow ma da chat khradi waroi ba muga su leirisne ba adum pamisne ba adum magi process to khangrabnina adum mi thorai sine ba adum myam just maina khoi myam hotna minara nupa nupi khaidana haibdi farm da di nupa na tawbane hena phaiba thaina gi phisabe haraga khoi gi nupi khakna tawba sisu amuk tawba se ani ma hona minaraga de kitang chawidana ko thabak se tawrpada aduna adum saigi raw material collection gumba se nupa su tum option mayam changna de organization adum mateng pang minaraga tawraga de kitang akhoi Manipur gi oijaba indigenous yana bhoi oma oina buthokpada ko yani ne khanjai mai pak pasu yo haijage rosni anungai je rosni gi chilo matam kya kai thok pitna tang dor so impact tv gi Khangminashi Manipur da ngan bi se khoi gi di yam lai ba phab ni rosni thank you so much thank you masiga lorena impact tv ne sandok cheri ba Khangminashi Manipur matang aswai se lojire mathang ge episode ta anu personality amaga amok pudre lakchige ngasigi damak di miyam dagi kaina biya thang ni jeri pina birasi